Bumatang tiwa. Mangalsam tayo mamut tiwa. Pangat ito na. Alsaman tayo. Met siguro, takwa. Medyo nalamis ti pa naman. Alsaman ti kwa. Pangat ito na. Pagkatangan tanay. Kantet ti kwa. Bulong marungga. Okay. Met siguro. Padasan nila. Pagparkingan. Sarado sa ano. Pagkatangan. Teman. Kasira pa mat. Kasira pa. Yan, dami. Dami. Isa. Dalawa. Tatlo. $6. Yata. Sa Islam. Yan. $12 lang lahat to. $12. Mura ha? Mura. Mura ha? $12 lang lahat. Meron tayong pang-ihaw. Oh. Meron tayong pang-sigang. Ito. Sisigang natin ito mga to. Meron tayong pang-ihaw. May pansigang. Mura. Mura yan. $12 lang. Ayan. Ito ang pangsigang. Pangsigang natin. Marami ah. Oh, marami. Ito ang pang-inihaw. Iihaw. $12 lang lahat. Murang-mura. Ha? Murang-mura. Pang-ihaw, pang-sigang. Para sa Super Bowl mamaya. Marunggay. Napintas ti marunggay. Agas. Naimasun, agas pa. Marunggay. Jaksama mo tayo gimure. Apo, naglasagan. Sinigang na pangati tuna.
kurang samo danom na. Gusto dumanom data. Apo niya, dumula unay sa natin sigang ko. Apo na yan. Pagburagan tayo. Pagburagan tayo. Pakikalog mo ba? Yun eh. Tansya lang, tansya. Oops. Medyo mangot ha. Agburbur ka. Agburbur ka. Kantiti marunggay. Ano kwa? Nasaranta ti pamagi. Malunggay ang kwan, ihalo natin. Para kwan, healthy. Kasi magbitamina tong malunggay. Maraming vitamins. Ha? Para ka na rin multivitamins yan. Tapos isda na yung kwan, omega. Pambababa ng kwan, triglyceride. Yung cholesterol. Para sa healthy heart, healthy living. Yan. Ayan na. Konti na lang yan. Takpan natin. Yon. Naimasag. Mga kababaryo. Naimasag. Wow. Manya. Manyaman. Masarap. Naluto. Nakasta nga naluto. Naluto. May tipan nakaluto na. Patayo na yung stove. Tuno na tayo di stove. Sa mo'y kabil dito yung kalamansinan. Daytan. Kurang samot yung kalamansi. Let's die. Ramanan tayo sakitan tayo no manay. No kurang. Apo na man ramraman na. Nagimasag. Ito yung iihaw. Ayan. Yung pangalan tuna na iihawin natin. Ihawin. Panangalan. Mga dawon. Dahil tayo sinigang pangati tuna. Damat tinuno nga baboy dita. Panangalan. Balik-balik nga baliktado na. Kasla pugon mo dati pagtuntun mo. Tawa matirwara nga pagtunwan ti ureng. Hindi dito. Mayatan.
Pinag-inihaw na tuna para sa Super Bowl. Ayos. Panagpaglaba. Laba pa yung gastoy man. Di bagbagi. Sobra mga pa. Panagtudtudo naman. Di naman. Pero amin na nga kay kayaw. Kita kay kayaw matang. Nagpaglaba? Naglaba tayo. Okay. Yeah. You have, you know, my, Yeah. You take care, Pedro. Right, laba. Laba. Laba ako na. Aglaba, aglaba. Oh, sorry. Hey, right there. Right there. That's it. Let's go. Mga katribo, mga katribo, awanan, sapatos ko, awanan. Mga katribo, nalamiis dito eh. Piksat, Bagyo, piksat. Huh? Awan? Lalamiis. Intayon. Intayon. Natay manon. Siyempre reno maditi panawon. Magnakalata mo ta. Ta siyempre may usapon. Usapon latta na magnaka.
tayo magmagnak. Everyone loves those trees. Nice. Nice. Ti magmag na to, sirsirok ti ko. Kay kayaw. Abang aglablaba ka maut. Sarili. Pang magmag na, nakaskan na eh. Sakton to na makalikaw ka. Ag-dryer kanto ng mata manang. Okay, pag na lang. Ah.
was pulled in by Hill. Would have been a circus catch. And Butker will come out for a long field goal try. Oh, look at this. We're going to send 2 corners on the edges. No one does that. But guess what? Patrick Mahomes doesn't know him, and he just gets away. Great defense on the back end. Usually that's a touchdown when you get out of something like that. Hey, Cooper. How are you, boy? So handsome, man. Oh, my God. You're so handsome. Super Bowl. Kansas.